Il-Prim Ministru Robert Abela inaugura investiment multimiljonarju fil-qasam tal-ospitalità ta' Sliema fil-lukanda ġdida ta' 5 Barcelo Fortina Malta li saret b'investiment ta' 35 miljun euro. Il-Prim Ministru innota investiment massiġġ mill-privat u fissru bħala ieħor li jagħti valur miżjud għal prodott turistiku ta' pajjiżna. Dr. Abela sostna li dan huwa kruċjali biex immorru għal qabża li jmiss billi inkomplu ntejbu l-kwalità tal-prodott turistiku li joffri pajjiżna. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-projetajiet importanti għas-settur turistiku fosthom il-konnettività, l-indafa u sostenibilità ambjentali li tkompli turi iż-sbuħija ta' pajjiżna. Dr. Abela tenna li d-direzzjoni importanti li tieħu pajjiżna marbuta mal-enfasi fuq il-kwalità fis-settur turistiku fi żmien meta din is-sena għandha turi kif in-nefqa tat-turist pajjiżna tisbuq dik ta' qabel il-pandemija. Tenna li l-għajnuna li bija il-Gvern iwieżen lin-negozji fosthom dawk fil-qasam tal-ospitalità bl-appoġġ strateġiku fil-qasam tal-enerġija se tibqa' biex bekk dawn jibqa' jkollhom is-serħan il-moħħ. Semma wkoll kif fl-aħħar rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Moody's innota anke l-irkupru qawwi fit-turiżmu u kif pajjiżna qed ikompli jiddiversifika il-prodott turistiku tiegħu favur is-sostenibilità tas-settur u b'investiment f'niċeġ turistiċi ġodda. Naturalment is-settur turistiku juri s-sinerġija li hemm bejn il-Gvern u l-privati, ġifieri dik il-partnership tant importanti illi l-Gvern jagħti l-viżjoni, jagħti l-inċentivi lis-settur biex jimraħ il-qudiem, ma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad huwa l-investiment tal-privat illi jrid joffri l-prodott turistiku. B'sinerġija naturalment għax għandek postijiet pubbliċi, iż-żamma tal-indafa pubblika hija waħda minnhom ukoll fejn hemmhekk jidħol direttament il-Gvern, imma meta mbagħad tara dal-investimenti hemm fejn verament iridu ntejbu l-prodott turistiku l fuq. Il-kap eżekuttiv ta' Fortina Investments, Edward Zammit Tabona, sostna li l-investiment beda 5 snin ilu ftit qabel il-pandemija. Daw is-sfidi li kellna bil-COVID kienu kbar għax estendu ħafna il-perjodu li kellna lestu l-proġett ħabba nies ma kienu uffiċi jafu eżatt xi jsir, il-kontratturi on-site ma rridux jaħdmu f'dak il-fora ta' Covid xi jsir mhux se jsir, imma blajnuna tal-Gvern ukoll li kien hemm li jagħtu biex kulħadd jibqa' għaddej hemmhekk stajna neqilbuhom dawk is-sfidi wkoll. Huwa qal li l-kumpanija qed tħares b'mod ottimist għas-sena d-dieħla. F'din il-lukanda ta' 5 u tal-ogħla kwalità hemm 183 kamra. Mal-manager ta' din il-lukanda tkellimna dwar il-ftehim li kien hemm bejn il-kumpanija Maltija u l-kumpanija internazzjonali. Basically, this opportunity, this partnership, it's something that is giving us a lot of opportunities to expand our brand here in Malta and within the Mediterranean. We are very grateful to Fortina Investment and the family Zammit Tabona for giving us the opportunity to run the hotel. Preżenti wkoll mal-Prim Ministru Robert Abela għal din l-inaugurazzjoni kien hemm martu Dr. Lidja Abela u l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.